So Okay, this is for I me, have not heard this from you ever. Sige pa dayon. no. Kanang insight wala, pero kaning story I'm sure you've heard. Kanang Sige. so murag very that kay si Justin ba nga murag kanang dili gid ka, I guess ako mahadlo ko mo associate with him, mahadlo ko mo I'll be very timid nga na, pero nakuan siya na humanay siya nako tungod kay ato isa ka experience nga murag nakita mi og nga kani nga guy went on to be our mutual crush. Okay. Sige. Yeah. So kani nga guy went on to be our mutual crush. So we were observing this guy. He was sort of like a heartthrob in our classroom. It was our acquaintance party, I think. I Or was don't it Christmas remember. party? But there was a party, and then So there muna was murag this. gubot to in a way. Yeah, there was a our class heartthrob. Sige ko pa dayon. So our class heartthrob. Anya kanang ang gibuhat atong heartthrob kay kada go maglingkod ka sa isa ka monoblock chair, kanang white nga monoblock chair niya, magtuwang-tuwang kali kanang murag magduyan-duyan unya. Yep. So ambot lang if ma-imagine sa mga bishik cakes, pero nagtuwang-tuwang siya ba, nagduyan-duyan siya sa monoblock unya. Ako seryo tan-aw niya ko, matumba gini siya, katawa ko matumba ni siya mo gid ako gihon na nya. I guess that time kay tapad ta ato. Yeah. We were I think we were like sitting next to each other. Yeah. Randomly no nya human kay kanang kay with the armchair and all of that, yung warag ang mga chairs kay gisurround sa room. Circle yep. Na nya. Kanang tanawar ko na siya. Ano ko no ba? Tanawar ko na siya. Tumba gina siya niya. Katong time kay ginahan ko matumba siya kay heartthrob lagi siya yung warag kanang you know kanang I want to humanize the heartthrob as well. So barag okay. Matumbam gini siya ba ya. Ana kaya where I guess kanang i-oblige marag na ka nga bitaw tanaw na to na. To sige marag for a while nagtanaw ta niya tuwang niya siya kay marag nonchalantly chika sa mga tower, I guess playing guitar. He was like that. Unya motog sa dihang matuwang gid siya niya. Yep. Nibuhak-hak gid katawa. Like we were laughing so hard. Remember like, we were like just laughing so hard. Like grabe siya dito the point ka murag ni tan-aw siguro to si heartthrob nato niya ang uban sa mga tao. Yeah, I guess that was a thing murag pag high school ni murag hala na nga tawo lang ano kahaon sa kay what's the tea murag Yeah. Tungod ato kay murag shit, naka-vibes na ganyan ako si Justein da. Murag, wala ko nag-expect ba. So, what siya niya? I guess tungod na kay murag, na-realize ako. May humanize ko? Okay raman din siya. no? Okay raman din siya. Di man din siya funny. hadlok. Or